dot mi nu le pau le nau na CYONA minin nen kut kan tlai na ke ma kamin chu salai ngam biak mang se CYONA Academic Enrichment Program After School Tutoring a Program Coordinator tuan dio mi ka se chin mi puni kan sutung asemi na ICBC ZBC le CCC bob nak thongin kum thong hi le seri semester 1 CYONA After School Program 2 Lamtling tin kan di an chunga kani lom tuk sing than akam bom tu krifa bu tatian ne tla chuan pe chin kan se kum thong hi la kum le riat semester 2 CYONA Academic Enrichment Program After School 2 than kani team ya hin nula pa ule now thazang kan chopiu nan fa le guidinga for fair now tia kanin som na hi program ni hin tampi thenam na ka chopi na lai arong chu hi program hi hoidang hat adan nak chu cha kan chim na rang cha kan chim na tingchia kan chim na chudi nu chun homework bom kam bom na seven to homework pau kam bom na abom tu na hi Perry Meridian High School le Southport High School le akaliomi an kai na ka cha thiam tu tak mi thiam lai angai mi han se chuni chunan bom na e thanem naktam pi chopi tu cha nan fa naw le rakai tar dingin kin som na in chung ni lo campaign chu siang ka si RBCI a member pakhat ka si tu he phunra pheria kai CYONA After School Tutoring Program a katel ve si minung tampi chu American thanaki mirang tong tiwek an cham lo ra an jazira an harsa chumin harsa minung tampi mo an zaten ka bom thai lo khala minung pakhat ka bom thai a chun kan community ranga hi tampi benefit an ening azum chumi tum tana gen CYONA After School Tutoring Program ka join ka si thank you kama kaming cho Robert Lian changka ZBC ta member ka cha atu ha Meridian High School le ta fro kening cha CYONA tutoring ka tuan ro cha ka chin community hai ka bom khu chung te bom duin ka ta ki kana heveni te resource ka huli po ka cha social po resource ka pedu ha temina mea mercy chalon so ICBC member tia ho pare khu temia pherima sedenta te baklo CYONA After School tuition wa parale soro timyon ngero wa English sa tin chama te jim tolo ajong tim chapter khuna tan sitane tim kuni page no Kay minzu vanhemoy kasi FBCI a member pakat kasi Perry Meridian High School a puncha ka kai CYONA tutor kasi nakto kan lachi mi pun bom tu si ka durong a chui tum ta nak ton mi program a kalut kalungoy kay kaminta nun sa lai kamingate SSC member pakala kom anthea Perry Meridian High School a tan ka kai CYONA After School Program sai ta kama hi khabe wing sa marang ol sang ham marang ol tu ham banga har ta kaming te the seng simusna la harna tong ti bale marang ol tu the te mo om donga te sang pi ham kabo ham ngai donga the program sai bangam Kay makamin tu si Lembar ka si CEVC Crew Fabu at member ka sa Leo at tu hitang hakakai Perry Meridian High School at after school CYONA After School Program tutor ka si week na arwang to American apan kami lai mi hak to daw marang hot tiam daw mi ka setin da kama ni kan tiap tok dein kam bom khon halai ti kan lusum cha kan se awan da biya kay man ha cho English subject akin ka tiam daw cha kan marang halai marang subject anay mi ni kan bom an her si ajen kay man ni kan bom khakai zom adang ni kan chen tin chen tiam daw si ajen tin chia lai bom her mi ni kan ma kan bom khan zom ma jemlin kan chun ning jose thank you 2018 CYONA After School Program, second semester 2. January read in May history tiang Sunday sumilam pathumim pangadiang Peria Monday and Wednesday asilai Southport 2 Tuesday to Thursday slide 2018 CYONA After School Program kanin somna